Već 7 dana stanovnici sela Vidovice ne smiju koristiti vodu iz gradskog vodovoda za piće ni nakon iskuhavanja. Zbog povećane koncentracije željeza i mangana, voda ne odgovara propisima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Nezadovoljstvo mještana je sve veće, jer moraju kupovati vodu, a istovremeno plaćati gradsku. Kad pustim, koda sam iz kanale pustila, koda nije iz vodovoda pustita ja. Bolja je naša bila 1000 puta što su nama ukinuli. Šteta što plaćamo. Bolje da smo svoju držali, svoje pumpe ili bunare starovinske, već ovo sada što su nam napravili. Kupujemo, evo vi sve, svaki kanisteri, sve po 2-3 kanistera, 15 litara kupimo, kad popijemo onda opet je tako. Iz vodovoda tvrde da istu vodu građani općine Orašje piju već 40 godina. Međutim, za vrijeme ispiranja vodovodne mreže uzeti su uzorci. Analiza je pokazala da je voda mutna, ali bakteriološki ispravna. Taj višak željeza, ajmo reći ako se taloži u cijevi, povremeno će se ta žuta voda pojaviti na slavini, što znači imamo jedan negativan psihološki efekat, mi ne možemo imati idealno bijeli veš. Ljudi trebaju da znaju da kakvu su vodu pili do sada, da je piju i trenutno. Nema nikakve razlike, bakteriološka je voda ispravna. Jedino rješenje, osim čekanja da se talog vode u cijevima slegne, jeste uređaj za deferizaciju, koji ipak u potpunosti ne bi riješio problem onečišćenja vode u Posavini.